Mũmbunge wa Cherangani Joshua Kutuni ũrĩa nĩ mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee augĩte kuona atongoria a ciama cia ANC na Wiper onao nĩ makoretwo makinyita President Uhuru Kenyatta mbaru itua rĩa gũthondeka ngwatanĩro ya ODM na Jubilee rĩkuoneka tarĩ rĩa kũmaikia nja na nĩ ũndũ ũkũhotomia ũrũmwe wa ngeithi. Ukweli ni kwamba Raila anashirikiana na rais na tunakushukuru. Ametia bidii ya mchwa na nyuki kuhakikisha kwamba Uhuru pia ameweza kuketi kwa kiti kisawasawa. Na vile vile pia tumeona Kalonzo pia amemezitiza umuhimu ya kumheshimu rais. Na tumemwona pia jukumu yake Musalia ni kwamba kila wakati anarai wa Kenya kushirikiana na Uhuru amalize muda wake. Kwa hivyo tukisema kwamba tunashirikiana na chama kingine tutakuwa tumevunja nia ya hivi viongozi kuja pamoja na handshake ambayo ilisunduliwa na kuanzishwa na Uhuru Kenyatta. Riu kiama kiu kiria kirathana kirauga wira wakio riu ni kwamba gucokanĩrĩria nyumba yakio ĩrĩa yahukanire mĩaho-inĩ ya Tangatanga na Kileweke mbere ya gucurania ikinya riu ringi. Tunataka kwanza tupashe moto. Angalia chama pia kivutie wengine wengi. Tujue matatizo yetu ni yapi. Tukiaweza kujua matatizo yetu ni yapi kindani, baada ya kuyajua matatizo yetu tujaribu kumaliza haya matatizo. No na kuri oguo kiama giki kiugite gititeanĩirie kaimana mũbango wa kwamba ngwatanĩro na ciama ingĩ no ti ihinda-inĩ rĩrĩ. Kĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njambi wa Ciao.